Zamzo Production YouTube channel min ngai huta min thir saktu te amasa in zana chibai kan book acheu khongoi taka kan channel hi min lo subscribe saka like min lo pek sak thin turin in khongoi na kan ron dil hal boke ole tun tuma chuan India president election thir lok na hun in mangdon te ang Jun ni som panga sang ni som ni pani khan election commission of India chuan India president election siatirna achua hemini lala hian president chu tummi som pakatin ming an pelut ngala nomination file hal jinga hian thantlin tur mel ero an lalang ri lo president election apianga India president atan ming kapeve tosin tichi hi mitam fe an omvezia chinreng ani president som porukna tur hi July ni som pariat sang ni som ni pahia vote thak aniang July ni som ni pakata vote share le result puan ani bokang June ni som ni pakwa thleng mingpek thei ani a June ni som thuma scrutiny ti ani anga July ni hia in nu do thei hun nung ani Ramnath Kovind tuna president ni mekhi July ni som ni pali sang ni som ni pani hian ahun atopang president masaber Rajendra Prasad kha azonin voin ni president a thlan ani a anhuwa tuma anla nile talo ani president election siatirna chuani hian mi som pakhat lain nomination an file ngala anjinga hian Lalu Prasad Yadav pingpo a om Bihar CM Hluile RJD how to pairo ani lo thung Marhora town Bihar ami ani heng zinga hian Delhi atangin mi panhi Tamil Nadu atangin mi panhi Maharashtra atangin mi panhi le mundang atangin te anilom president chu tura ming pelut engzat tak lom bel zelang mo nomination file te hian endikna anla paltlang vek dona wangin president atana rotu MP somnga le thlop tu MP somnga nei lo sa hi nomination file phura president in thana piang hian an lo tang fo thin rengani kumsa ka zakwa somsari pasari khan nilam sanjiva ready chu tu om lawat thantlin ani a hemi tumpo hian nomination file mi somthum pasari zinga mi somthum paruk dangte chuan scrutiny hi an paltlang zolo ani president of India thang theitu electoral college an om chung te chu parliament in ni Rajya Sabha le Lok Sabha member atana thlante state zong MLA thlantlinte members of Legislative Assembly National Capital Territory of Delhi Union Territory of Puducherry Assembly member te ani Rajya Sabha le Lok Sabha nominated member te State Legislative Assembly nominated MLA te State Ten Khata Legislative Council member te chuan president thang turin vote an nei lo parliament in ni Rajya Sabha le Lok Sabha ang deuh hian state ten khatin legislative assembly le legislative council an nei sanga Mizoram hi legislative council nei lo jinga mi ani MP MLA pakhat vote hut zong hi an state mi pui tamdan azira chut chua ani president candidate dingtlang zel tur hian ama rotu first proposer atan MP somnga tal antling tur ani a athlop tu second proposer po MP somnga tal antling tur ani secretary general Rajya Sabha chu returning officer atan ruat ani a in thanna hun hi parliament house le state assembly house nei tur ani electoral college hian president thlang thei electors mi sangli zariat pakwa an oma MP zasari somsari parukle MLA sangli somthum pathum anni heng mi te vote belkom hi vote nuai som singriat sangruk zali somthum pakhat ani a tling turin vote zat ve ai tam nuai nga singli sangthum zani som poruk vote an hu angai thung president in thlan nung ber kumsang ni som pasaria khan vote nuai som singruk sangkwa zathum somriat panga somnga pariat a om Ramnath Kovind hian vote nuai sari sang ni amu aking pui meira Kumari Khan vote nuai thum singruk sang sari amu thung
tun president in than lo tura hian ro re lai BJP le a tho pui NDA hian zazela vote somli pariat vel an neya Congress party le a tho pui UPA hian vote zazela somhi pathum vel an nei bok BJP le a tho pui NDA candidate hian tling turin har satna lian tak nei tura ngai an ni lo lain BJP lo zong zong an tran rual thei hlo chuan inhruipawhna lian tak ani ang report then katina soidan chuan independence anti mai NDA le UPA lam hoi lo ve ngai Andhra Pradesh aro rel mek YSRCP Odisha aro rel lai BJD te hian NDA an thop jok tura ngai ani baka BJP thopui AIDMK le NDA lam mi le sa ngai an ni ro rel lai BJP le thopui te le opposition party tanrual tum te hian an candidate tur an la puang lo tuna alan dan chuan BJP hian president changlai Ramnath Kovind chu non tir an tum lo melin alang opposition party te hian joint opposition candidate nei turin tan an la hle a thumum le thutluk na an la nei thailo Mahatma Gandhi tupa West Bengal Governor Lui Gopala Krishna Gandhi chu left party lamin joint opposition candidate ni turin andu Congress party AAP TMC te chuan NCP ho tupa Sharad Pawar chu candidate atan andu a ma se Sharad Pawar hian a hrisela thatlo chuan lamin apha ane BJP le thopui NDA minga president candidate ni thei te chu Kerala Governor Mohammed Arif Khan Jharkhand Governor Lui tribal leader Draupadi Murmu Chhattisgarh Governor le tribal leader Anusuya Uike Telangana Governor Tamil Sai Sundara Rajan Karnataka Governor le Dalit leader Thawar Chand Gehlot Lok Sabha Speaker Lui Mistress Sumitra Mahajan Minister Lui le Odisha tribal leader Jewel Oram te anne achunga ming tarlan lo zinga mi ming tha politician zinga mi ni lo mi puirin lok hau lo an candidate thei thobok hetiang hian kum sang ni pahni khan APJ Abdul Kalam chu BJP hian an ron vor chuak nol mai ane opposition an lungruala ngem he zona chan na chu ai ti la sual kher lowang Congress party le a thopui UPA hian Rajasthan Chhattisgarh ta ro an rel baka Maharashtra Jharkhand Tamil Nadu ate sarkar siam tu zinga antela hengot hiatok silo president thangtling tur em chuan Congress party kai suaina hnuai teldu hau lo opposition party zinga anther fursia akhol khamri khop mai Juni sompanga sang ni som ni pani khan West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee chuan BJP ro rel Lona State Party somni pani how to the chu Delhi President Electiona joint opposition candidate chungchang soipui turin asoma party som pasari ankal heta tel lo te hi an soviau le ngala chu wangin boruak mak tak a om thut ani lo chuan thu an zial mumangem ti hi zona lian takani Telangana Chief Minister K Chandrasekhar Rao Shwai TRS party chu he meeting a hian an telwa achan chu Congress party som an awang le Congress party nen hian engtikong ma do kan kil an du lo ti chu an chana ni top mai TRS baka hian Shiromani Akali Dal AAP te point Congress party thopui an du chuang lo AIM ho tu pa Asaduddin OYC po he meeting atel tur hian som anilawa Mamata Banerjee nen hian anin ngai viau lo le ngal ruling party BJP le atho pui te hian president thang tlingnal thei number an nei lawa hetiang ani chung hian opposition party lam la chu tanrual an nein an phir si viau loya mani omhuna anin ngurdeu chur veklom si electoral college member Sangli Zariat Pakwa zinga zazela somnga panhi member nei se in opposition member ni ngot chuan aphuar khom donin alang talo hle
President in thlan na tan rual le tho ho tuma anin biak na le thut khom na hian general election lo om le tur boruak aking tel nga langem party lian le inzar pharber Congress party hi an in sing sa thar fe ani phot lo chuan India ram secularism lungphum hi eng ang takin nge soing hin ani ang ti hi India mi pui tam tak ngai tu ani nge yang